Ya ko pas sekolah ta suruh baca ya. Ya na melo labu matan nase, ya na macalla na suruh baca ya dua surah. Mage. Ya ko na baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia na cik ni keahlian lah. Ya lingi kecerdasan dari segala bidang. Ya to situ ko walai de to sinakan na ipitan na lino. Kung kataw ni solani bijak-bijakan ni solani itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matan nase, ni baca dia nak kada tangaso de to nak kada ele iya ni ko melo itama mga bibie sakit ko na salawa na tawo ko sige mapasalawa na baca dia napa tabaca kung a'udzu birabbil falaq supaya dia nak naki guna-guna dia nak na pakiri-kiri makalelean kemudian kung a'udzu birabbin nas supaya aja nak naki petan na taudino na solang kipitan na taudino na paujaki tayo magaki untuk terhindar dari situ tapi ia ko tabaca ya pae wasyamsi wal laili wa subrabil falaq wa subrabil nas ya kumelo ilabi matan nase makreto pandrita iya tu tawe dalena pada wadusi